Hello, my dear students. Саламатсыңар ба окуучулар. Our theme of the lesson animals. Бүгүнкү биздин тема жаныбарлар. Aims of the lesson. Students will introduce with new theme, will develop speech using new words, will put their knowledge into practice. Сабактын максаттары. Окуучулар жаңы тема тууралуу маалымат алышат, жаңы сөз жатташат жана аларды практикада колдонушат. Animals, жаныбарлар. Animals divided into two types. Жаныбарлар экиге бөлүнөт. Domestic animals, үй жаныбарлары, and wild animals, жапайы жаныбарлар. Domestic animals live on a farm. Үй жаныбарлар фермада жашашат. Wild animals live in the forest. Жапайы жаныбарлар токойдо жашашат. New words. Кана балдар, жаңы сөздөр менен тааныша алалы. Cow, duck, sheep, horse, cat, donkey, turkey, pig, chicken, dog. Great job, everyone. Okay, students, You did let's do exercise. Көнүгүү менен иштейли. Find 15 animals and write them. 15 жаныбардын атын таап, жаз. Your home task. Exercise 3 on page 134. I wish you good luck. Силерге ийгилик каалайм. Our lesson is over. Goodbye.